Ko bi se vas tu nadao? Ma joj, koristimo. Previše je to. Tvrđaš, mora pišem datum. I pišem 24,5. Ovako kad gledaš, nema neki jedan odlik nije. Nisu unutra. Ali unutra čak jedni duglići ne. Така, може да добро наплатите што стvari. Znači nisu nam na slučaj.
Skupili su ga, ali su ogromne. Znači ovako. Svoj? Ampak vem, da ne bo pomembna stvar vsega, da to bi čak te. Tu bi bilo fajn. Magari ti tekci ne bo, kaj stvar. Tekci. Ne bi džabe pojeti co hamburger.
Dobry dan.
Brawo. Au. Schade. Ach so, das ist jetzt Schwebe. Искам нещо да го коригости като ферен па се не различен.
Vrata tam to je. Papirje sem naredila, ne? Zanje putovao, tu sam mnogo ranije, ne puštete da daš karticu. Nema kura, 15 minuta, ne me vsnoveno. Uglavnom, so rekli, da sam proizvodnja, ja sam prije bila, ti si sigurno pošla po uvod, 3 ure. Ne, ja sam prišla, ti si 25 minuta ranije, i trebala sam 5 minuta da sačem da bi me karticu izgleda. Ne volim ovaj malo, jer tako stisne ljudi, da to. Kaže ona, doktorica, kaže, ne bi jako i volim. Da, lično neki novi malo, da. Jedan mlijeka. Sad, to je bolno. Ako imaš male guze.
Опять прохлаждается самку. Ja? Ja. Ich bin ja eigentlich ein Wildkäfer bei Kanada, Alaska. Ich war eigentlich nicht fahren. Ja, ich müsste aber auch anmelden, zahlen.
früher dabei, auch Schafen dabei. Okay. Nicht. Und wenn du unterwegs bist, habe ich eigentlich nie ein Problem gehabt. Einmal bin ich in der. Einmal ist es noch Ne, vse gre vse v moretu na tečaj, na koncu koncu. Ampak ti pravim, so pritiskom, ki te hočejo, objavljajo, to, kar jih objavljajo na internetu, ki vidi samo tisti, ki res je vsak dan. To
Birano in mano. Vediamo qui. Più o meno con Pari pari. Guarda con